Ona dva sta Maja in Lauro z YouTube kanala neki. Res va. Zaplešimo. Zavrtel vam bom nekaj z Google Mapsa in video boste pač mogla ugotoviti, kater slovenski kraj to je. Turn left for Velike Laš. Ko? Veliki. Velike Lašče. Odgovor je zelo pravilen! Ok, naslednji. In 100 meters, turn right for Kopova Julika. Kakšna neka ulica. Poprova, Koprova. Odgovor zelo ni pravilen, Laura. Zelo pravilen odgovor bi bil Čopova ulica. Oh my God. Je pa res, da ful težko zaviješ na njo, glede na to, da se z avtom ne Točno smeš to, ja. peljati tam. Ja. Tako To da nam je verjetno- zmedlo, vidiš. Verjetno je bilo to, ne? Ja, veš, ne. To je zdaj zadnji. Turn left for Sexy Allen. To je pa seksijalna ulica. Tega pa Oh ne my poznamo. god, look at Sexy Allen. Čestitam, uspel vam je challenge. Google Maps challenge, Hit Radio. Antena. Novi hiti. Hudi hiti.